Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa okuyi-South Africa, KwaZulu, Justice Corner. Ingosi le lasicobelele nakhona ngolwazi lwezomthetho. Ingosi le elekelela khona umphakathi nje wazi ukuthi kwenzakalana ezweni. Iyakusiza ngokuthi ungayitholi usungena ekukhulumeni ngendlela ukuthi wena uzothi wena wawungazi bazokulekelela. Lolu lwazi esokunikeza lona ilona lizokulekelela ukuthi ungayitholi ungena ekukhulumeni uthi wena wawungazi. Bese ke futhi ke abaseshi abasebancane balekeleleka kulolu hlelo lolu. Yikho lokho siletha manje izingwevu ezindala lezi ekade zidonsa. Ngaphambi ukuthi ngikutshele ukuthi ubani kuphi sizoyiqala kanje. Uzosinikeza nje ama case awu2 phela ukuthi ngake ngenza lama case bese siyahlehla ke sikwenza i-background ukuthi ubani wakuphi. Baba awubingelele abantu base-Africa base-South Africa. Nongalo angibingelele kakhulu kubalandeli bohlelo lwakho. Yebo. Nkosinathi lona Cleopas Makubane. Yebo baba. Emaphoyiseni usebenze cishe isikhathi esingakanani? Ngisebenza iminyaka ewu30. 30 impela iminyaka ngisebenza ngisemaphoyiseni kulo 30 lena ewu26 bengukubasisha. Okay. Awunginika nje ama case amabili okwawenza othuthi awasuka enhlizweni yakho. Ama case engathi mabili angasuka enhlizweni yami. Ake ngiqale ngaleni yangehlula. Namanje inhliziyo yami isabhibha. Bengikade ngiyistation lapha eMtubatuba. Kukhona indawo okuthiwa kusekhula village. Uma ubheke eSt Lucia. Yes. Kunezingane lapha yanoma wazo wayishiya eyoteta esibhedlela kwahlabisa zasala lezi zingane ngicabanga ukuthi enye yayina 11 enye ina 13. Kwasa ekseni zingakho lapha zinyamalele. Kodwa manje kwakutshengisa ukuthi ukunyamalala kwazo kukhona into eyenzakele. Yes. Ngoba nezingutshana zazo zangaphansi zatholakala khona lapha embhedeni nasembhedeni kunamachaphazelo egazi. Kwahamba isikhathi ke zagcina itholakele lezongane zatholakala ehlathini elingasithi impelini lamaNazaretha lapha ezatholakala khona elukho ehlathini sithola ngomama abayolukho abayotheza inkuni. Mathe sifika nakhona lapho sifika nje izingane kwasho khona ukuthi bese zinesikhathi zihleli lapha nemizimba isiyonakele imizimba isikhavwe ilezi ilwane lezi engehluleka nokuyibisa ngegama. Sekhavekile nje nakuzitholakala ziboshwe ngeincingo ngapha ngemuva lokho izandla ziboshelwe ngemuva zinje ngoba sayifika emhlabeni ayiqokile. Cha ngayisebenza ke le case lena. Ngayisebenza le case yayingiphethe kabi ngangingalali. Sisebenza ubusuku nemini. Ngisebenza le case. Kusho ukuthi kuyisebenzeni kwami le case lena ngiyisebenza kanye. Ngizothi ngangiyisebenza kwakuyindlela yami leyo yokusebenza ukuthi uma ngisebenze nezihlobo noma ngisebenze nomuntu oyivictim yaleyo nto leyo ukuze uma ngiphumelela mangiphumelele kanye naye. Uma ngehluleka makube ngehluleke kanye naye ngoba ngangayithandi lento yokuthi ngigxekwe. Futhi ngendlela engangilokho ngayo ngangisho nokuthi uma unganelisekile ngokusebenza kwami ngicela nje ukuthi ungazise ukuthi awunelisekile bese udlulela kumphathi wami. Ngebhadi leyo case eyo ngaphenya angase ngicine ngithole lokho. Kodwa engakuthola emndenini ezihlotsheni ukuthi ukhona babemsola kodwa kwakungumuntu ngebhadi ngikhuluma kabi ngalolu suku noma ngalesi sikhathi sabantu bangaphandle kwakuumuntu wangaphandle engagcina ke ngingamtholanga. Waphenya kanjalo ke uphenyo lwami kodwa ukuhle umndeni nezihlobo babejabule ngokusebenza kwami. Elokuqala lelo. Sibambe lapho ke baba.
sibambe sibekile le la kuhlula sengifuna ke manje ahlehleke manje ubani Magubane asiqalele ekhaya kuphi ekhaya zalwa ubani sibanga ke ekhaya njengoba bese ngishilo ukuthi nguNkosinathi Cleopas Magubane umama kwakuMakhumalo ubaba kwaku Albert Mvemve Magubane ngasalelwa kaNongoma yes mangizalelwe kaNongoma ngo1958 September 14 kusho ukuthi wabe sekusuka ke umndeni kwaNongoma waya endaweni wasuka vele ngisemncane waya endaweni ekuthiwa kusempembeni la ngaphandle kwesasikhawini umkhulu wafika le ndawo kangayithanda wathi Xinto wayeseyasuka ke umkhulu nobaba bawukwakha kwahlabisa ngaphansi kwenkosi ekhona njengamanje uDJ Hlabisa endaweni yasempembeni inkosi yakhona uDJ Hlabisa engamele isizwe sakwaSomfula ilapho ke ngakhulela khona ke ngenza zonke izinto ezenziwa ngabafana elokhu emakhaya ukwelusa ukudlala izinto kungaqala nokufunda esikoleni okuthiwa senqubeko ngaqhubeka ke njalo ke ngaze ngaye high elokhu esecondary kwaSomfula okuyisikole esikhona lapha yana endaweni yasempembeni ngasuka lapho ngase ngiya eGroundville njalo eStenga ngayofunda esikoleni okuthiwa kuseGroundville High School nokuyila ngagcina ngithole khona umatric ekhaya nibangaki ekhaya ngizothi umama wayinamasu awu9 umama intombi yakwaKhumalo yayinamasu awu9 kodwa ke sagcina insizwe sabakhona zaba yisithupha nentombi eyodwa okuyibona ke abaphilayo manake tsheni 2000 naleli lihleli ngale mawuthi amasu awu9 uthini ngoba sizosala sifuna lapha phela nokuthuthukisa ulimi uma uthi amasu awu9 usuke ubala izingane umama ake wasimumatha kunokwenzeka ukuthola ukuthi ngebhadi thile uthole ukuthi enye ingane izaleka kungakabi sona isikhathi sayo manje ke uyayibala ngoba wayiphatha ngesisu ukuthi izaleke ingasekho emhlabeni cha akusho lutho lokho ngoba lezo ngane lezo ezaleke kanjalo kufanele ukuthi zibuye iphinde zenzelwe iyonke imisebenzi yazo ziphiwe namagama uma lezo ngane lezo zimane azanganake zivamise ukuba inkinga emndenini cabanga ukuthi bazwile ukuthi yini amasu right maw qeda matric eGroundville okay ngazi ukuthi okay ade ngikhulumela ukuthi mawuqeda umatric la eGroundville uqala kuphi ukusebenza usebenza kuphi before emaphoyiseni angibonga mangiqeda umatric lana eStenga abese ngiyahamba ngaya endaweni yase Richards Bay ngiyofuna umsebenzi ngenhlahla umsebenzi sawuthola sasibathathu kuyimi nongelamayo nowelama mina sahamba sawuthola umsebenzi sisebenza kule firm eyayibizwa ngoTriumph ngaleso khathi uTriumph fertilizer kusho ukuthi ifirm yayikhanda umanyolo yagcina isebizwa nango Indian Ocean angazi ukuthi isebizwa ngani njengamanje iopposite nje lapha yana ecishe ibhekane nolona ne-hillside yebo ilapho ngasebenza khona unyaka kodwa kwasho ukuthi kwaxaka indaba zelokho kwakusahlange kakhulu ama-sanctions unswinyo uhulumeni wase South Africa ngenxa yobandlululo yebo kusho ukuthi ke hayi umsebenzi wasilahlekela ngendlela engangimisele ngayo ekusebenzeni kwami izikhulu zami zacela ukuthi ngithathwe mhlawumbe ngisuwe ePotchefstroom ngoba yayine branch enkulu le ePotchefstroom but bafisa ukuthi ngihambe ngiye khona ukuze uma kuyikuthi isimo sibuya siphinda siba right lata eRichards Bay bayongithatha bangibuyisa hayi kwasho ukuthi awu
angisemncane ngikhonza ukuhlala ekhaya ngenqaba owanqaba umsebenzi ukuthi hayi ngenqaba impela hayi ngagcina ke ngiretrenchiwe ngagcina ngiphumile mawususuka lapho kuyosebenza phi mase ngisuka lapho ke ngabe sengihamba ke sengiyojoina amaphoyisa wajoina lapha na station esakwambonambi oh yes yebo kulapho ke ngagcina ngihambile ke ngaye college ke nase college ke ngaphuma college ngo1986 phuma ke college ke ngayosebenzela ePort Elizabeth ngicabanga ukuthi ngasebenza unyaka wodwa ePort Elizabeth ayi asengenza isu iqhinga ayi ngoba vele ngase ngilokhu ngizoganwa ayi amane ngenza isigubhukana somshado ungabhalisa ngafaka itransfer ngathi unkosikazi akabhala incwadi ayibhalele ilokhu iminister enyayishonsele la ngangisebenza khona ngabuyiswa ke ngagcina ngibuyileke ngase ngizozinza eMtubatuba mana ke ithini lencwadi ebhalwa umama ebhaleni minister ihlangana nje phela wena uqashwe SAPS awuqashiwe ngosikazi wakho ithini deal lapha incwadi ayibhala vele ngamdraftela kodwa ngayibhala ngendlela yokuthi makube ukuthi kubuke ukuthi ibhalwe umuntu ongasilutho ngesiphoyisa ngamdraftela ke lo ncwadi ukuthi hayi ngisanda kushada kanjena umyeni wami ukude kakhulu kunami buka leyo nto leyo izoba zinkinga uma ngahle kwenzeke ngiyacela ukuthi abuyiswe nganeno kunoma ngabe isiphi stage ezila ngaba kwaMbonambi noma eMtubatuba noma eHluhlu yagcina kifikile ke leyo ncwadi leyo ngoba wayenze yaba registered yahamba ngelokhu nje zonke wayibhaleza hamba zaba register telegram uregister kwakuno telegram lokho uyabona ngalezi akhathe ezidala imali wawuthi umpose imali uyifake uyiregister naye kwayenza nento awuswa ke naye kwayenze kanjalo ke yabuya ke ngayizwa sengibizwe eofficeini nje sekuthiwa thu uyafuneka ekhaya awukwaba ukubuya kwami ke njalo ayi baba ngeke bamagwana wayicacise kahle lento wena waba neqhinga lokukhuluma nominister lesikhathi kongamabhunu nje wakwazi kanjani isibindi esingaka ubani wakunikele leyo draft inqondo ukuthi hayi ungayenza kanje uyithatha phi lento ayi ngayicabangela nje imbuzi uyayifuna ngisho esihlahleni wena ongalo ngiyethemba ke nongalo wena umendu wena uyayiswa imbuzi yafunwa nasesihlahleni ngakwenza nje lokho ngicabangela ukuthi ngahle ngempela uma ngihlala amakhadi kanje ngahle leyo nto leyigcina iphumelele nebali yagcina iphumelele kwasho ukuthi kwakukhona umfazi womlungu othile wayese kwa HR lapha yana wangibiza naye ezwelana nami kulento lena wathi ngeke kuzofanele ukuthi nami ke ngikhulume nabaphathi ukuthi abakudedele ubuyele emuva engethemba ukuthi wakhuluma ngoba ngalezo sikhathi wawuthola nanokuthi mhlawumbe ama medical aid mhlawumbe awalokhu thina abantu abamnyama kodwa wakwazama ukungifaka kwi medical aid ngoba nakho esethola ukuthi uyaswelana nami kodwa hayi ngahluleka ungena kwi medical aid hayi ngagcina ngibuyileke ngaleyo ndlela leyo kwakwenzima ukuthi umuntu omnyama emaphoyiseni abe ne-medical angene kwi-medical aid ye-department inganivele sasehlukanisiwe nangamalokhu nje kwakwehlukene abelungu amakhalada amandiya kuba abantu abamnyama kwakuvele nje kunaleyo nto leyo yokuthi sehlukene ngisho noma ngabe kukhona ama promotions kwakuconsiderwa bona laba bamhlophe okay asibuyeke mawusithola itransfer sekubuyisile umama mayibuyisa umama uza eMbonambi manje hayi eMtubatuba uzosebenza eMtubatuba ya ubaba uthi yena mawufika lapha eMatuba ula edolobheni wenzani lapho se-church office wenzani ngoba vele ngangisemusha emaphoyiseni ngangise church office yes yebo ngisebenza e church office ke mnenge ke nje imisebenzi
ishad office le siyabizwa nge-community service center. Oh yes, Yeah. yes, Lapha ke CSC yes. okuyiyona ishad office sasenza imisebenzi nje eminingi imisebenzi yenzayo kusho ukuthi kwabonakala ekubhaliseni kwami i-statement ngendlela engangiyibhalisa ngayo sivula amacala baqala ke nalaba ke bakwa kuma detectives baqala ukungeshela kwasho ukuthi angawuthanda kahle lo msebenzi ngibuka indlela abasebenza ngayo abaseshi bengalali nangama weekends bayasebenza kodwa ke ngagcina ngisebenze iminyaka emine kwa uniform ngase ngihamba ngiya kubaseshi. Ngoba uthi una 30 nje kube u4 ngapha kwa uniform kwa u26 kubaseshi. Wasuthola i-course ke leyabaseshi. Ngase ngihamba ke ngiyokwenza i-course abaseshi ngabuya ke ngaqhubeka. Lana kubaseshi ikhono liyabonakala kulamacala la indlela obhala ngayo nendlela okwazi ukulandelela ngayo udaba liyabonakala ikhono uyakwazi ukuyiqhenya lo wakushela ukuthi hayi lapha angilahlanga la. Hayi impela ngiyethemba uma bebesekhona mhlawumbe besaphila hayi bayazazi ifufa sikaMagubane. Ematuba nje uma ubuza ungaya lapha eMatuba ufika ubuza ungaya kwaMsana ungaya eDrobheni eMtuba ubuzo ulona uMagubane oyiphoyisa lana baza kutshela bazothi ushubani yayingalali wenxele yayingalali ikhonjiwe lapha yayingalali ikhonjiwe yayingalali ikhonjiwe la kukhona enye insizwe yagcina isiku organized crime lapha na ungubo engangilokho naye sasithwina phe up naye ungubo wagcina seku organized crime kodwa nawo usephumile manje yayingalali ikhonjiwe kangangoba ukuthola abantu bethi sifisa ukuthi ngathi uyovula icala sengathi ungafika kusebenza uMagubane nongubo. Umsebenzi ke uyawuthanda lo manje wabaseshi usugqokileke manje. Awuthanda kakhulu ngoba namanje ungibuyisela ensimini wemsweli ungibuyisela ensimini ngangothanda umsebenzi sengiyabuka nje namuhla umsebenzi sibuka nezinto eziqhamuka lapha yana kuMahlanga Commission bona ukuthi lo msebenzi sawuphatha sowuthatha kwabangaphambi kwethu kodwa thina kubukeka ngathi sehluleka ukwehlulisela kwabasilandelayo ngoba konakele lapha yana. Mana kuselapho nje masithi kancane uMadlanga Commission mangathi uthola ithuba kuMadlanga Commission noma kuhulumeni ukuthi i-contribution ikhona into ongathi ungafisa ukuyibuyisela emuva ukuyibeka noma uyipackage kahle uthi cha mina njengomseshi osebenza isikhathi esingaka naku amaqhinga namasu engathi abaseshi abasebancane abasebenzele phezukwayo ikhona manganikezwa lelo thuba nje ukuthi ukukhulume lapha eMadlanga ukuthi enye into igap osuyibonile ukuthi anidlulisele kahle ulwazi mangathwa nanti ithuba kukhona ongakubeka phezulu kwetafula mendo mhlawumbe ngizokuphawula izinto ezimbili mhlawumbe uhulumeni engake ngithi akakasibheke ngaphawula ukuthi uhlelo olwenziwayo lokurecruit abantu abasoba ngamaphoyisa uma kuyikuthi lwayeko lwasetshenziswa kuqala kuzodinga ukuthi babuyele kulona lapho kwakuye kuphenywe khona ukuthi lo ofuna umsebenzi ufuna ukuba liphoyisa ke kuphenywe kuhlehlwe kuphenywe abazali bakhe kuphenywe yena uqobo ukuthi ufundile ufundephi ube njani ubephethe kanjani kuphenywe nabazali bakho ukuthi bangabantu abanjani kwayena emphakathini ukanjani kuhambe kuze kuyofika ezinduneni emakhosini emasontweni kubuke ukuthi lo muntu lona ekufuna ukumthatha ukuzokwenza lo msebenzi ngoba umsebenzi wamaphoyisa ungumsebenzi odinga obucayi kakhulu ngathi lokho kungokuqala ukuthi abake benze uphenyo oluqinile babonga ukuthi umuntu abamthathayo umuntu alright. Okwesibili ukulungisa ke manje kulesi simo esikhona. Yes. Ngiyabuka nje ukuthi kuyenzeka kube khona amanye amacala othola ukuthi ligcine livalwa icala lingabanga nomphumela omuhle noma elinye uthola ukuthi lihamba liyafika enkantolo uthola ukuthi enkantolo ligcina liyahoxiswa. Uma uhulumeni
uma kungake kwenzeke abuyise lamaphoyisa amadala aqala abuke alandele ukusebenza kwabla ayingabaseshi abuke ukusebenza kwakuthi basebenza kanjani abese ababuyisa nje mhlawumbe ngama contract athi 5 years umuntu abuye azokwenza kuthi onke lamacala lana okubuke ukuthi avalwa awaphumelelanga nasezinkantolo ngahlela nathize kubukeka ukuthi akabuyiselwe kulolu phiko lolu phiko lolu bese liyalandelela ukubuka ukuthi ngeke yini lavuka leli cala libuyele kuphi enkantolo 1 uma livukile labuyele enkantolo positively ake kubheka ukuthi lo obekade liphenya lamaphoyisa angaphambili ngoba lolu kuzoba uphiko olusha ukuthi abulukho yini unyawo lwemfene olwenziwa ukuze leli cala leli lingaphumeleli uma kuyikuthi kuyatholakala ukuthi kukhona unyawo lwemfene oabanalo ukuthi lingaphumeleli ikhona lamaphoyisa lolu phiko lwamaphoyisa okuthiwa iIPD akadlulisele kwiIPD ibisimphenyelani imphenyela ukuthi ayobhekana nenkantolo uma kuyikuthi 2 uyehluleka ngoba nakho kukhona lapho kwashoda khona noma kukhona lapha anganakanga khona makwenziwe idepartmental phela ilokhu icase departmental yangaphakathi adiscipline athola idiscipline ukuze bezosebenza ngokuzimisela ukuze bethi uma esebenza umuntu ephethe icala azi ukuthi njengoba ngiliphethe njena uma noma ngabe ngenzani errong noma uma ngazimiseli lusazoya kulolu phiko lungemuva lolu phiko lungemuva uma lithola into eright eqondile luzongedlulisela kuphi kwiIPD Africa my continent, Africa my home. Namba bakhona. Kade nikhala nithi babuyisele na ufika neplan kubaba uthi ke indlela mangathiwa banikwe ithuba benganikwa kanje ithuba eseyithebeni. Ake sambe baba ngumisela phaya ekhasini le eyayica yezingane ezanokubezwa ezabulawa umuntu wakhona ngoba umuntu wangaphandle akangatholakala ngifisa ungisusela ukuthi usebenze nomndeni uthi ukuyivula nje ukuthi usebenza kanjani nomndeni ukuze nithi niyofika lapha enkantolo manifika enkantolo ukuthi mali nihlula icala linihlula nonke mali luwina nilwina nonke uthi kuyendlala lapho nonkahlo ake ngiqale ke ngiqondise la ukuthi akuyikho ukuthi umuntu wangaphandle owayesoleka akungabe sengathi umuntu wangaphandle ekumethwe sica cha wayesoleka lezo nsolo zagcina ngokuthi kwayena wagcina enyamalele endaweni wagcina lezo nsolo lezo ke singakwazanga ukuprofeka yebo la ekutheni mhlawumbe uthi usebenza nelokho lapha yana kufanele ukuthi usebenze na umndeni ube seduze umndeni umuntu ohlukumezekile noma yena luqobo lomuntu lohlukumezekile mthatha kwakunomphathi wethu lapho ayiphethe abaseshi la eKZN okwakuthiwa uGeneral uNgcobo wayiphethe abaseshi amthanda lo ya general wayethuma esesibizile ekhuluma nathi athi zithathe wena ungene ecathulweni zalo muntu lo oyivictim ukuze wena uma kuyikuthi untshontshelwe inkomo akucabange mhlawumbe lo muntu leyo nkomo leyo iyasengwa ziyadla isingane asesukudla manje isingane zifake ecathulweni lizwe wena ngaphakathi kuwena icala ukuthi ilhlungu lento uzokwazi ukulisebenza ingakho ke ngangiye ngisondeze ke abantu abathi ukuze naye ezoba ne input azoba nomfakela nelaka lakhe yanelaka kulonto oyenzayo bese uyahamba umethe ngake kube njani kuyobheka ukuthi nokuthi uhambe uyokubheka lokho ubuye umnikeze ireport ngihambile ngalapha ngifike kunjena kwaba ukuthi akuzukusiza ke lapho lokho ngoba uyabona kubhekile thina kanti sifocus elana
ukulandela ngoba kwesinye isikhathi ukutshela nje lento lena uzolimala emoyeni uma ugcina wena mseshi ungahambanga wawuyenza ligcina icase ingaphumelelanga athi vele wayengavumi nayo kuloko okunye ke khona lapha ekuphenyeni kwamacala kukhona laba abantu okuthiwa ama-informer yes ama-informer laba sekubebizwa ngani manje kuthiwa yini sengikhohliwe ukuthi babizwa ngani labo bantu labo igama kodwa qala lalilimbi kwakuthiwa zimpimpi manje singathi ama-whistleblower ama-whistleblower bengifuna lelo gama ama-whistleblower abahlaba emkhosi Yes. labo bantu labo bayafuneka awunakwazi ukusebenza uphumelele ungumseshi ungenabo abantu abazokubikela abangama-whistleblower bakutshela ukuthi kwenzakalani awukwazi ukusebenza ungakusebenza uyabona ngithe sengiphumile elokhu emaphoyiseni mangatshela nje ngithe sengiphumile ngangine whistleblower ngamangala ukuthi uma ngutshela ukuthi lo muntu loyo ngangamazi kodwa ayisamuke lapha eThekwini ngangamazi lo muntu loyo kodwa information ayenginikeza yona ngiyilandele ngimtshela engafuni ngithi woza phela ngubhalise kwathi uzoclaim athi angifune lutho ngolunye usuku wabaseTexini wahlala eTexini leyo lokho ama information ngokuthi ngangisemtuba mina ma information ngangiwadlulisela kuma police station lapho kuvulwe khona lawo macala kuthi ngolunye usuku angifonele ngithi hallo ngiyezwa ngathi ukhona abantu abakhulumayo lapha hallo haya lo bese ngithi ayikusho ukuthi kufone ngephutha ngiluvale abuye mhlawumbe kwaze kwakabili noma kathathu abuye angasho lutho hayi gcine lokhu nguluvala mina ocingo uthe ngesikade wafona ngathi wathi hey uzwile yini lento bengade ngilokho ngathi mina ngizwanga lutho ngathi mina nguluvalile ucingo wathi no man ngihlele eTexini ngihleli nabanye bayakhuluma ukuthi bashawe kanjani abantu bebehamba ngetekisi elithile ubefuna ukuthi ngizizwele mina ngamvala mina wayesenginikeza lo information ngayedlulisa nami lo information unginikezela information lo muntu lona kwaze kwaba ngiyaphuma emaphoyiseni ngithe sengiphumile emaphoyiseni wathi ngifonela ngolunye usuku nginikeza information ngamtshela ukuthi sengiphumile emaphoyiseni kodwa ke kukhona engimethembayo engizokwedlulisela kuyena le information wathi cha sengicela ukuthi simane siyeke ngoba ngangethemba wena ngeke ngisafuma ukuthi ngiphinde ngihlangane nomunye umuntu waphela kanjani ngiqonda ukuthi yethembeka emphakathini yethembeka kubantu abangama informer yethembeka kuma victims ecrime akazi umbona manje nje awumazi ngeke ningahlangana la namanje angimazi sho singahlangana naye la angimazi kwayena angazi ke noma wayengazi yena kuyacabanga ukuthi mhlawumbe wayengazi ngoba phela nathi inamba yami yes sathi ngiyakhumbula khona enye case engangiyisebenza ngakhipha ephepheni ukuthi ngifuna information ukuthi wayithola lapho ke lona okay ubusichazela amacala amabili leli uthena manje lisagwaza leli ngoba iclosure abayitholanga kodwa okuncane okwatholakala ukuthi naluza nefamily saluza sehluleka nomndeni kwawona wancoma wathi cha yikho into ongayenzanga phoyisa ngoba ngangibatshela yonke into engiyenzayo ngixoxa nabo babuye ngibacela ukuthi nicabangane nina basho lokho abakushoyo ngihambe ngiyokusebenza ngibuye ngibanikeze ireport ukuthi ngihambile ngikwenzile ukuthi nokuthi uyenze ngendlela yokuthi ireport bakholwe ukuthi uyile lapha yana uyile lapha yana futhi nabo babona mhlawumbe kwesinye isikhathi uthola ukuthi okunye abakushoyo bathi hayi kuukuthi endaweni ukuthi uthola ukuthi uma ufikile khona sebeyasho mhlawumbe sekufona bona bangitshela ukuthi sizwile ukuthi ufikile lapha hayi ngifikile ngempela ngisazobuya ngizonichazela manje kuyenzeka phela ethusayitsheni ngiyayizwa le information yakho ngisebhizi khona into engibhizi ngayo ngiyezwa mina ngiyawazi umsebenzi wami ilhlungu leyo nto leyo uma umuntu
bampela abantu abamholelayo siholelwa umphakathi ngiyiphoyisa ngomphathi uba ukho lomphakathi ngabe kangilokho ngabe angilona iphoyisa futhi ngabe kangiholi ngabe kangilokho ngondla izingane ngoba angikwazi ukubhampela umuntu womphakathi ngimtshela ukuthi mina ngenza ngendlela yami cha kulhlungu le nto leyo uthi bamagubane ngamagama amafishane information ubutha yonke into uhambe nawe esekhaya uye makubizwa ukuthi uyisula iya ube yisula Mendu uyabona i-information noma ngabe yini okuyi-information kufanele ukuthathe ubuso uyakulandela kuse kube ukuthi ufika egcineni ubonga ukuthi akungisizi awunakwazi ukuvimba umuntu uthatha akubheke ukuthi uthi ayi mina ngiqhubha ngendlela yami angizukuyiloko ngoba wazi kunokwenza ukuthi lokho akutshele khona ikhona okuyikho yonke information ekhona iyasebenza kubaseshi ukuthi incane kangakanani imina engizobona mina mseshi ukuthi ayincane ayingisizanga konke kulethwa kumina ngiyakuthatha ngulandele ngifike esiphethweni sakho hayi kuyabheda lokho bese ngiqhubeka nalokho engiqhubeka nakho Africa my continent Africa my home angifuna ukudlula kodwa angifuna ukudlula singayanga ukuthi usebenza namuphi umshushisi kuleli cala samkhumbula umshushisi nibambisene kanjani nomshushisi usho ke kuliphi ke kuleli langehlula cha angucacise abashushisi baze uzuza uhlangane nabo abashushisi uma kuyikuthi usubophile ususpect uma icala usaliphenya njena aya awuthintani nabashushisi makube ukuthi icala ubophile wasuhambisa umuntu enkantolo usuqala lapho ukuxhumana nomshushisi okay silivala kahle la ngoba angibungeke ufike kumshushisi ngoba angibophanga hayi ake sambe uke wa highlight amazivula wa highlight ukuthi khona li high profile iliphi lelo cala kwakwenzakalani ngicabanga ukuthi kwaku 2009 khona lapha yana eMtubatuba kusho ukuthi kukhona indawo kuthiwa kuseMonzi yes icishe umubheke eSt Lucia ubuso uyehluka ubheka khona eMonzi kusho ukuthi ngangi-officer on call i-officer on call ilokho amaphoyisa abizwa ama-officer la mhlawumbe ukuthi uma ubuka la emahlombe uthola ukuthi ngathi kuneyinkanyezi lana lawo malokhu kuthiwa ama-commissioned officer bese kuthi lana mhlawumbe athi uma egqoka ilokhu lokhu uthola ukuthi ngathi kuyalenga kusala ama-non-commissioned officer layo kusho ukuthi ke ngase ngukapteni ngaleso sikhathi yes la kubaseshi kusho ukuthi kunalento yokuthi kube khona ama relief kube khona ukuthi kube khona abazoba standby kubaseshi ukugijimela onke ama incident ilokhu igameke ezenzakalayo bangena labo bantu ngolwesihlanu bose babuye bazobeka ngolwesihlanu kusho ukuthi ke kulezo member ke bese kuba khona ko oyedwa omela ioffice oyi-officer iphoyisa leli ngiwasho ukuthi anamalokhu laphana ke kusho ukuthi ke nami ke ngangiyi-officer on call noma officer on standby yes sebeyangifonela ukuthi eMonzi sekudutshulwe kwabulawa umama womlungu bese ngiyavuka ke ebusuku cabanga ukuthi kwakulapha ko10 ngivuke ke nami ngigijime ke ngiye khona ngiyafika laphana akhona amaphoyisa akithi la akwa uniform akhona nalaba abangabasesha babe2 bakhona lapha kuyisini sengiyafika ke nami ke kusho ukuthi ke sekufanele ukuthi ke mina njengomuntu onesikhundla esithe xaxa bese ngilokho isini
indawo yenhlekelele kube yimina esenginikeza mhlawumbe imiyalelo hayi makube ukuthi lapha makube ukuthi lapha bizana ama supportive unit khona amaphoyisa abizwa ngama supportive unit njengama fingerprint expert uma kuukuthi sifuna amasilokho ukulandela umkhondo bizana itracer doc unit yama yesinja bazoloko izinto ezinjalo kusho ukuthi ke lokho ilolo icase engithi ke yakatho okungithinta mhlawumbe ke sizoxoxa singene ngena kuyona ngiyabonga uthi mangifika ke lapha yana hawu fica nangu baba ikhehla lomlungu elikhona lana ngene ayingaphakathi kwi-main bedroom nangu mama womlungu uselele usefila useshiloko usehlulile emhlabeni ayisithi ukubheka bheka hawu sicoshe i-bullet point i-bullet point ke ikhanda lenhlamvu ngoba ilokhu inhlamvu ikhandwe mhlawumbe ngizothi izinto ezintathu mhlawumbe kukhona lokho okuthiwa likhanda yes bese kuba esithi ikhanda lenhlamvu bese kuba khona lokho esithi libhosho ngaphakathi kukhona igunpowder kukhona igunpowder engizothi mhlawumbe okwesithathu ngakho ke ilokhu ikhanda leli leliphume kube lona elilimazayo kusale lokhu kuwela phansi uma kuukuthi isibhamu leso siphethe besisebenza lapho ipistol yes uma kuyivolofolo alikhiphi ivolofolo liyabamba kuhlala ngaphakathi njengomdlalo werugby njengomdlalo werugby yebo kusho ukuthi siyalithola leli khanda awunanti ikhanda ayi olohlobo lwesibhamu okuthiwa yi-.22 lezo sibhamu lezo sisebenzisa inhlamvu encane lezo sibhamu lezo ayi bese ngithi mina unaso yini isibhamu lomkhulu lona ngaphambi kokuthi ngifike lapho ngibuza ukuthi ubuku uphi wena mkhulu ngenkathi ukuthi utshulu lona umama uthi ke umkhulu lona ke bengiselokhu bangithathe mina bangikhiyela etoilet isikhiye sasala ngapha ngasendlini bamkhela ngalo manje ngoba ngenakho sekuvulwe lapha kwenzeke njani ungene kanjani la uthi ngiphume ngefastela uma ngiyongena lapha ebathroom ngiyabona ukhulile lo muntu angakwazi ukuthi awuphuma ngalela fastela elincane ayi kodwa kamfuni ukukuvesa kuye ngoba manje uzophatheka kabi ukuthi engathi eshonele umkakhe ngapha mina ngibuka yena uthi sengiyamsola ngibona ukuthi ukuya lapha phezulu kumuntu okhulile ngangaye kuthanda uba inkingane kune challenge nokuphuma ngalela fastela uma ephuma ngafastela indlu ngale ngaphandle iphansi kufanele kuba ngabe ulimele lo muntu ngalimalanga lona wabuya wasongena ngapha ungene kanjani ke ngapha uthi babe sebeyophuma ngomnyango ngathola mangijika ngesangapha ngaphambili ngathola ukuthi okuvulekile ngase ngikwazi ukungena bangene ephi bona ayinanti ayifastera bangene ekamerweni elincane sesiyathola futhi kwathola thina wayengakaboni sesiyabheka ukuthi kwenzakaleni siyathi nanti ifastera elibulekwe bangena baze bahamba pheko umbhede sibona lapha ama footprints abo base behamba ke bengena ngaphakathi ke uma sesithola lenhlamvu sengiyambuza unaso yini isibhamu athi yebo nginaso uma unaso isibhamu hlobo lweni buyisa lapha ama license ilokho yakho seyanginikeza ke license mangibuka hawo isibhamu si.22 kodwa siyilokhu sona siyipistol ikhanda litholakele likufanele ukuba liyasebenza kulesi sibhamu ayi bese ngithi ngizosithatha lesi sibhamu sakho khona sisafuna ukubheka kusona ake sigcine sisithathile ke isibhamu manje uma ngikhuluma naye sikhuluma naye lo mlungu lo ureluctant sisulu akakhululekile ukukhuluma utshengisa ugodla uyabona unembuzo yokuthi ngoba kwamina babona ngangibazi laba abantu bengiqala ukubabona nizobathola kanjani nina manje lokho kwakhanda kumina ukuthi uthi akuyena owenze lento ngaba nalezo nsolo lezo ukuthi ngahle kube uye lo wenze lento lena nange engafuna ukukhululeka futhi akalimukeli akasiso lwethu lokuba khona lana ake siphenye ke senze yonke le nto leyo kuyisini ke siqedeke bese ke siyahamba
icase ke usafika ke umphathi weunit uyinikeza umunye umseshi angithanda ukulisha igama Yes, lakhe ngoba unikeza umunye umseshi ukuthi akube uyena ophenyayo le case Yes. ngenhlahla vele wayekhona futhi naye kuyisini kulokho hayi kusho ukuthi ke ekusebenzeni kwakhe ke wasebenza kwamana kwaqhamuka inkahlankahla yesikhalo ye-complaint mayiqhamuka le complaint lena uma sekulandeleleka i-complaint kwakunomhlangano eDubai walokho ekhulu selokho sika zamajaji yebo kusho ukuthi kanti lo ofile uyiwele no Chief Justice waseNgilandi ngenkathi kubehlangene eDubai eSouth Africa owayekhona lapho uJudge uDesai khona iJudge lase Cape Town yebo uJudge Desai wayekhona kuthi ukuthi lo Chief Justice abesezwe complain akulona ukuthi nginanansi incwadi abanelisekile abalokhu ihlobo ingane kalona ingane kaMufi le eSouth Africa kusho ukuthi bamenzela amakhupha akhalaza umebuye uJustice ayi ufika uyifaka kuminister yazama not amaphoyisa kwaJustice ufaka lapha mangikhumbula mhlawumbe kwakulona iminister ngaleso sikhathi umama uBridget Mabandla Yes. Okay. Ngicabanga ukuthi kwakuyena athatha uBridget Mabandla ayidlulisele kuminister amaphoyisa sehamba ke zinezitempu lokho yagcobile na uBridget Mabandla efike kuminister amaphoyisa yaxoba idlulele kuphi ku-National Commissioner naye ayithatha ayigcoba idlulisele kuphi ku-Provincial Commissioner kwaZulu Natal igcina ifike kumphathi station sekuthi ekseni sisemhlangane ngoba vele singabaseshi njalo ekseni siba nomhlangano lo mhlangano usuke nichaza amacala angenile laba basuke bekhona sichazelana ukuthi kukanjani bese siphisana imbono ngoba kukhona ukuthi icase eyenzakele usulalele imodus khona into okuthiwa imodus operandi ukuthi lenzeke kanjani uyachaza sekuqhamuka mhlawumbe nangu uAyanda uthi hayi wonke ubheka ubani nobani indlela okwenzeke ngayo ngiyasola ukuthi kuba ngobani amacala ke layo kwesilokho ke ilokho le umhlangano ke emva komhlangano usethi uyangicela umphathi sicela umphathi station cela ukuthi use weMagubane ayike sambe ke sekumphathi station masifika umphathi station ukhipha lo mhwehweba wephepha nanti nedocket iselile lapha leli docket siyacela ukuthi usithathele nanti leli docket usiphathele lona nansi complaint uma siyifunda icomplaint cha kwakuyi genuine complaint kukhona lapha engenzanga kahle kona usakwethu kangangoba ngicabanga ukuthi kwasekunamaSonto amabili noma amathathu lapha na kuntshontshwe ama cellphone ekamufi neyalo baba lomkhulu antshontshiwe ama cellphone kuze kube manje akakuthumele lento kukhona la sesithumele khona ke emaphoyiseni senze lento okuthiwa section 205 ukucela ukuthi ake nisiphenyele lapha lento lena bayakwazi ke bona ukuyenza ke lento bexhumane naleyo makuVodacom uVodacom maku-MTN bese bekubuyisela ireport wayengakwenzile okunye kwakho lokho izibithi leli inhlamvu lena akuhambile ukuye lokho kwe-ballistic kusho ukuthi kukhona khona lapha engenzanga khona kahle uzakwethu bese bethi bacela ukuthi ngilithathe leli docket hayi ngilithathe ke leli docket ngilisebenze ke manje sengilisebenza leli docket lifike ne-instruction from u-provincial commissioner uthi u-provincial commissioner ufuna njalo after 2 weeks ngilethe i-report bona i-report babesebenze yabo beyisa enxuseni laseNgilandi sekunaleyo nto leyo manje ngisebenza le case nginelokhu ngine-pressure ngoba kufanele ukuthi kuyi-report yami ngisho ukuthi ngenza u1 u2 u3 bese ke ngisho ukuthi ikuphi okusele okufanele ukuthi kuzolandela kufanele ukuthi ngikwenze uma ngingakwenzanga angisho isizathu ukuthi yingane ngingakwenzanga manje ngaso sonke lesisikhathi uma ngithi kufanele ukuthi ngisho into enezisihlanu ngikwenzile okuthathu ngahluleka kwesibili
mhlawumbe ngiphinde ngisho nokuthi kuloko okuthathe ngikwenzile uvuse enye into osekufanele ukuthi ngihambe ephundeni ngiyilandele manje uma sengenza yesibili ireport makube ngiyakusho ukuthi ngolandele konke uma ngehlulekile yini isizathu manje sengisebenza naleyo pressure sebenza le case ekusebenzeni kwami ke le case le kusho ukuthi ke bese ngikhulumele ngelokho lokho kusho ukuthi ekusebenzeni kwami ke icase buye ke lesi izinto leso okuthiwa section 205 yes kuyincengo uma kubuye icala lenzeke ukungenelwa kwalaba ngabo 10 ebusuku ekseni uma ngibuka la ekseni ifoni kalomama lona obulewe yes isebenzile ngabo 3 yafonela umuntu uthile bulawa ebusuku ngo10 ekseni ngo3 inathi ifoni yakhe isebenza yayine airtime isebenzile yasebenza endaweni okwafonela umuntu othile isebenze endaweni yakwaMbonambi la isebenze khona umuntu ofonela ukukhomba ukuthi ufonele eMatuba manje ke akufanele kuyibhozomele leyo wenongalo ngoba uma usuzofuna lo yamuntu ofonelwe uzobe usiyathayimisa ukuthi amaphoyisa kusho ukuthi asetholile ukuthi kanjani manje kufanele ukuthi uyiqhamuke sakuyikaka ngamane ngamiyeka lo ofonelwe lokho yes ofonelwe ngoba lo fonelwe ekseni uyena impela ngifuna ukwazi ukuthi beku kanjani efonelo ngiyazi ukuthi mina umfoneli mhlawumbe kungenza kuba uyena obekade kuyisini ngoba isikhathi ebusuku ekseni sekuyafona kusho ukuthi ufonile umuntu obekade lapha nakwenzuke khona ilokho isigameko kusho ukuthi hayi ke ngithathe le lokho le sengiyabona hayibo kukhona futhi umuntu omunye ofonelwe ngalolu cingo ezinsukwini nje ezelokho ezimbalwa hayi ngithola ukuthi ifoni ike yasebenzisa enye sim card yomunye umuntu leyo sim card isisebenza manje kwenye ifoni kusho ukuthi uthatha isim card yakhe lo insuku ezintathu wayifaka kulolu cingo lolu oluthontshiwe wayisebenzisa kodwa wabuye wayikhipha wayeseyifaka kwenye ifoni lo ayifake kuyena bayanginikeza lapha ukuthi usibani loyo okufakwe kuyona manje lesi usebenzisa le sim card eyake yangena lapha yes phinda kuvela ukuthi le phone le isisetshenziswa usiphecele nganathi lo muntu lona ulapha nakakhulukazi kwaMbonambi yes hayi bese ngisuka ngise Vryheid police station ngifuna intombazane ethile ngithi ngifuna intombazane nje mhlawumbe ozokhuluma sengathi ukhuluma kusasushwana kanjani bese ngiyamthola intombazane vele ngathi waye umsushwana lo ntombazane lona ngifonelela le number utshelile umuntu ophethe le phone ukuthi wena usebenza head office yakwalona lokho eGoli yakwa Vodacom lo muntu lona ulokhu uwine ivoucher ka 1000 yelokhu yelokhu i-airtime umbuzo ukuthi ukuphi ayichaze kanjani wakunikeze nezinye izinamba mhlawumbe zabantu abangani bakhe ajwayelene nabo kanjani anelathi uselokho sekwaMbonambi esethi hayi ke kulungile sizofonela ioffice lethu elise Richards Bay ukube yilona bazokulethela lelokhu lena hayi nebala bese hayi bazofika kusasa hayi nebala ajabule lo phethe ifoni jabula hayi kulungile akusasa ngithatha omunye osakwethu ayisanda kufika nje emaphoyiseni ngithi hamba ngeyakhe imoto ngizohamba ngeyami angifuni ukuyovela lapha esitolo osebenza kwaMbonambi hardware angifuni ukufika lapha mina ngoba ngahle bangibona bangijwayele mina vele abantu bayangazi hambe nale ntombi lena hayi yafika bese ngithi mina hayi ubobu usuyafona ubususho ukuthi hayi sesimtholile hey cha sengifikile sengimtholile uma usumtholile ufone sengathi ufonele eofficeini ubatshela ukuthi aba activate ke manje lelokhu yakhe i-voucher manje i-voucher yakhe
hayi kanti yena ufonela mina seyasho ukuthi hayi sesimtholile hayi seningayimane seningayisebenzisi lokho ningayiactivate manje ivoucher yakhe nangu lapha phambi kwami nje nanginane isebenze ezinye ezimjabulelayo ukuthi bengaziwa ukuthi uzofika lana nampa nabelungu abaphethe lapha ilokhu ihardware hayi bese phuma bese ngiyakhona nami phakile nje buqamama ngisondele emoto ngifike ngilokho ngithi uma ngiyongena lapha yana ngingena ilokhu yami ilokhu ifoni yami sengiyicuphile ifoni yakhe sengicupha mangena lapha yana awunako kuyabukakala kujatshulwe hayi mangena bese ngiyayifonela le foni yakhe abese ikhiphe ethi uyayikhipha ngithi mina buyisa lapha le foni ngibe ngimhlaba ngeappointment card lami ngiyiphoyisa mina baseshe emtubatuba ngiyakubopha njengamanje nalentombi le ilokho eyisebenzisa kwa Vodacom Mbumbulu ibikhipha appointment card yayo nayo yamaphoyisa ibemtshengisa ukuthi iphoyisa kwathi hlaka balo kubahlehla manje abantu angithatha lamaphepha engiwaphethe aqhamuka kwa Vodacom analezi ingcukacha zonke lezi ngangimtshengisa ngithi mina angithi inamba yakho lofunda la inamba yakho le athi ngithi mina ucanga ukuthi ngiyithatha phi yabona ukuthi ngifika namaphepha nansi inamba yakho uyayibona le phone oyiphethe angithi yilo lolu hlobo lolubhalwela ukuthi uhlobo oluthile kanje athi yebo ngiyabona ngithi ke mina kahleke uyabona imoto njengoba zingaka zinama engine numbers ahlukene namafoni la anama lokho ayo lokho kuthiwa ngama email number engine yayo le engine number yayo ifoni kusho ukuthi ke siyakwazi thina angizukuyisho lento lena ukuthi uma ngithi qhafa imani iphume lo number le bese ngithi mina qhafa le lokho ya ifoni yakhe imani iphume le email number bese ngithi buka le engifika naye esephepheni ubukele ayifani athi yafana tshela ikhulu zakhe samthatha lona ayimkhalela njalo amakhamandela kasikonyela zayibuya ngemuva izandla wayiphuma simfaka emotweni tshela ikhulu zakhe ngizobuya ngininikeza update sathi station kwaMbonampe emaphoyiseni sinikeza ioffice sahlala phansi kwenzeka kanje kwathi lokhu le phone kwathatha ifoni uDutsholo kwabulawa lokho wayithatha phi le phone athi ngayithengisela uSiphecele ngana isibonga ngisazi kodwa naye angimazi kodwa ngathi wayihlala lapha elokishini awumazi ngacinana na ngekade ngiyithenga bese kuba ke inkinga nake leyo kumina kodwa uthi uSiphecele ngani igama lakhe hayi kulungile hlala lapha suke ngifonele le number le eyinsukwini ezintathu eyalokho eyasebenza izinsuku ezintathu kulokho wefonini ngifonele yona ke manje ayifonela hawu ngiyathola intombi ethile hawu sabona yebo njani hayi siyaphila awusho uyasebenza uthi ngiyasebenza usebenza ngisebenza kwaMasipala la kwaMbonampe ukuphi njengamanje hawu kanti ubani wena oloko lalela la iphoyisa lelo Captain Magubane emtubatuba ngisene emaphoyiseni ngithi mina ukuphi wena ngifuna ukuzokubona hayi kulungile kuzofika mina vele ngikhona la isho umgwaqo abasebenza kuona ayigcina ifikile nempela wosala hlale phansi wena ngosuku olukuthi wasebenzisa ifoni wakwaphatha ifoni le efana nalena athi hawu ngake ngayisebenzisa wawuyisebenzisa ulithathe phi lokho ngoba kwabula umuntu wena wayisebenzisa izinsukwini ezintathu le phone wayisebenzisa futhi wena izinsuku ezintathu ufake le sim card yakho wawusuyikhipha manje wazoyisebenzisa kuleni phone athayi le phone kukhona umfana kwamakhelwane lapha nelokishini uyena wangiboleka le phone ngoba mina eyami yayingifele ngase ngisebenzisa lena uthe esuka wayengephuca ngingakayitholi nami ifoni wangephuca wathi khona ibhayasi eyitholile uzokhona somthengisela yona nebala wahamba wayithengisa ubani umfana asho igama elifana naleli engilitholile kulona isibongo wakwasibani bani uphi athi ayisenginenkinga senginesikhashana ngagcina ukumbona angazi ukuthi uphi njengamanje
futhi angazi ukuthi ungakuphi kodwa bona bangabantu bangapha komuntu bathuba ungenza kanjani ukuthi ngimthole abesethi hayi kunomfowabo umfowabo usishayela amatekisi ngithi mfonele umfowabo amfonele kumfowabo bese mfonela ukuthi hayi ngisendleleni engiqhamuka kwami elokho eRichards Bay ngiza khona lapho bese ngithi kuyena ke asithatha imoto silinde uyayazi taxi ayishayela yathi idlula nje phambi kwethu istage esingathi eqaleni kwedolobha yathi idlula wathi nansi sasiyilandela sasiya khona hayo fika kwehlisa abantu meqedwe kwehlisa abantu ngathi thamba umcela ukuthi ngiyambize intombi mefika lana upho sipecele ngani usekhaya kuphi emfika yemtobatoba thatha le moto yakho usenayo ngiyamfuna thatha le moto yakho useyibeka lapha emaphoyiseni wena uzohamba uyelokhu usitshengisa lo mfowenu nebala ke wabuya ke safika ke naye la mefika naye la shele moto bese kungisala mina ngithathe lo zakwethu le ntombi le euzakwethu bese ngiorganize lokho lamaphoyisa okuthiwa iTRT ama-pirate ukuthi awaphelekesele lo beyofuna lona sengisalela ukuthini mina ngisalela ukubhalisa laba ukubhalisa lo engithole kuyena ifoni nalo othi wakwasebenzisa iSIM card yakhe kulona hayi ngithe ngizwa ngingakaqedi ukulokhu ukubhalisa babefona bathi sesimtholile buya nawo umbeke estation lapha eMtoba ngiyeza ngaqeda ngangihamba ngibheka khona eMtoba mangifika lapha eMtoba yandoda kanjani kanje ifoni athi ukushona le ayingibonga ukuthi hayi uye lona ifoni bese ngimthatha ngiyamgcina bese ngiyofuna le number ayifonela ekseni ngabo 3 kusuka kulesi isikhathi sengimtholile ke manje sengifuna lo muntu ke manje ngoba lo muntu uyena uzongitshela ukuthi kukanjani ngalomuntu omfonela ekseni ngabo 3 ngesikhathi esiawkward kanje yes thola umuntu omdala mangimuzwa ugogo nje othile umuntu omdala ahluleke ngisho ukungilayela kwakhe agcine ethi uhamba uyelokhu ehadwe emtubatuba lapha yana kukhona indodana yami egama la usibanibani uyokhuluma nayo ngiye lapha ehadwe ngithole lampela lensizwa lena ithi hayi umama loyo kwenze njani hayi woza siye kuyena hayi sambe sifike kuyena wegogo wafonela ngesikhathi esikanje kufanele kubuze uyikhumbula leyo nto le isikhathi lesi impela esiawkward ukuthi wonga lokho ungasikhohlwa ayike nebala ke lona ugogo ayi atha ngiyakhumbula umzukulu ukuphi lo mzukulu wakho umzukulu angazi ngiye ngizwe ngathi ungapha kompangeni angithi nelokhu nombonambi ucishe oh yena wakufanele ngibe ngimbhalisa ugogo ukuthi ngalolu suku wafonela uSiphecele ngana ngabo 3 ekseni ubani amagama uSiphecele ngana Siphecele ngana qede lapho ngihlehlela kuyena lo esengimbophile sengihlehla sengiyazi ukuthi wena isikhathi esokuthi kwaba ukuthi ifoni wayithengisela usibanibani wena ifoni osebenza hardware 2 waya ngosuku lwesithathu kwenzekele incident enzeka lapha wena ifoni wayiboleka untombazana athile omakhelwana wakho wayisebenzisa 3 ngalo lolo suku ekseni wena wafonela ugogo wakho uSiphecele ngani wawuyithatha phi ifoni wayisehla amazambaneke wayisehla amazambane ashisa yonke ake emva kwalokho ke bese ngifuna laba ke abangane bakhe agcine ke ebakhipha laba abangane bakhe ngibabophe abantu babe u5 ngibabophe laba abawu3 babe u5 ngibabophe laba abawu4 kusale lo oyedwa imfune lona ngithola iinformation kuthiwa hayi uboshwe ngamaphoyisa kwaMbonambi hawu faka ucingo lapha kwaMbonambi ngifuna umseshi walelo cala hayi ngimthole wendoda ngifuna usibanibani wakwaSibanibani athi hey lo muntu lo weqilo ungamangani manguthi ubumbopheleni wena bahamba bayongenela umlungu oyimanager yasesitolo esithile kwenye iChange store angifuni ukuyisho igama layo la izitolo ezinkulu iChange store wamngenela emzini wakhe bamfuna ukuthi akayokhipha imali esitolo
uthi ke lona cha imali angikwazi ukuyikhipha mase siyifakile lapha kuyi drop in safe asinazi ikey izikhishwe olokho abakwa Fidelity eGata abaswebelanda imali ibona abanekey ngeke ngikwazi ukulokho bathi unamanga uzoyikhipha le mali umlungu vele ube iqimphelelele basho bebilisa amanzi ngeketela bamthele emhlana bilaya amanzi bamthela hamba khipha isikhiye siyovula lapha bamthele kusho ukuthi ke base babona ukuthi ayikho lento bamshiya amaphoyisa wambonambi ke sebeyambopha ke bathi weqile sengitshelwa lo mseshika uthi into eyenzakele lapha ejele ube ngenayo ibail ukwavela wayesebuyela emuva ejele ube ngenayo ibail yena ngenkathi efika lapha na kulokhu eyiseleni lapha na labahleli khona kusho ukuthi wabesethola ukuthi kunomunye oboshelwe icala lokushaya omunye umuntu iassault GPH aboshelwe lona lasesikhawini semphenya ukuthi ubani amagama akhe ayisathola amagama akhe ukuthi siphecelengana lona abesethi ayikho inkinga abesesuka ahamba uthinta ihlobo zakhe ukuthi wayithinta kanjani noma babemvakashele wafika ke lapha hambani nongifunela ibail ilokhu imali kunomuntu nina nifeni nithi nifuna usibanibani wakwasibanibani unayo ibail ka 300 rand nebala bafika lapha bafuke bafuna lo oboshelwe icase yaselokhu esikhawini nebala lathatha vele phela nalamaphepha abagcina lapha atshele izikhulu zasenkantolo zasejele ukuthi nizomgcina lo uyobuya ngosuku lokuthi akukho ithombe ezikhona into ezikhona yizithupha lezi abafake befake zona ngenkathi befika la bethi sizolokhu ukhokhela ubani ibail badonsa iphepha labo leli limgcinile onanga bahamba bayombisa lapha useshilo kulo ukuthi wena ungasukumi ngoba vela unayo imali yokuphuma kuzosukuma mina lona osukumayo akana ibail ngeke ayithole lo osukumayo okwamanje ibail ubengakayitholi yes loya ungayithola ibail useyitholile loyana kodwa isizongena egameni lalo usefika lonto mabembiza bambiza ngegama lika lo uyasukuma lo uyahamba uyalapha kuyafika kubenza zonke izinto otshele lapha yana waphuma kanti ukuphuma umuntu orong ngosuku okufanele ngale enkantolo amaphoyisa kwaMbonamba ayahamba ayombheka lapha ejele ayomlanda phela ukuthi aye enkantolo afika lapha na akekho lo muntu ebasathi bayambiza usiphecelengana akaphumi lo usiphecelengana kuze kugcine sekwenziwa i-roll call yokulokhu abantu ngamunye agcine sala lo hawu wena kanti ngusibanibani hayibo usibanibani wakho ibail waphuma nje ilapho ke seliqhumbuka khona ke ithomba ukuthi cha wasabisa wathi uzophuma yena ngegama lami mina ngikhona uphuma la uhamba useyokwenza leli yacala ke lokudutshulwa komlungu yena wayiphethe isibhamu ukudutshulwa komlungu isiphumileke lensizwa yafika yaganga lapha yabulala lo yamlungu lo yamama yes usebuye ezandleni zakho cha uxolo Mendo ake ngiphenyeke manje ke nongalo ngifuna ke manje ke lo okunguyena unelona ngibeke nama informami lapha yana edukudu sengitholile ukuthi ungase ekhula village ayi unelona hayi bisiyangithinta inform lalela nangu lo mngani wakho sengitholile ukhona ukuthi bese nesikhathi engekho endaweni ukhona sefikile hayi sihlwa organize amaphoyisa sibheke khona mase sifika lapha sifika hawu siyangena siyamthola lo simthola lo sambophe lona ke sambe naye ngibuyele naye epolice station eMtubatuba mangifika lapha na mange sengibasathe ngiyaxoxa nalona ayithanda ukuhlangana lento athi lona gcina athi mina ngifike izolo ngibuya esibhedlela selokho nga-admitwe esibhedlela ngedate ukuthi ngithola ukuthi idate ayikhombayo ingaphambi kokuthi kwenzeke lento yenzeke esibhedlela nanga uphumile manje yini ongangitshengisa ngako ukuthi busesibhedlela athi khona ikhadi
ebengade ngilokho ngalo ngiyafika ngalo naphuma nasesibhedlela ngihamba bese siyahamba sibuyele emuva siyafika siyalithola ikhadi nempela ngiphinde ngifonele nomseshi lo kwaMbonambi ngithi awungichazele lo muntu lona amchazeka amchaza ngithola ukuthi lo akuyena impela lento ayichazayo nekhadi leli lasesibhedlela liyakhomba ukungena kwakhe nokuphuma kwakhe hayi simiyeke abesethi lo niyazi ukuthina kunomakhelwana wami umakhelwana wami ugangile sinamagama afanayo nesibongo ziyefana empeleni yena ungumlanjwana usebenzisa isibonga aziwa ngaso njalo angaziwa ngaso yilesa sakwa lokho uyibisa ngalesi sibongo kusho ukuthi kube sekuqondana ke nesibongo sami Badula ahamba sitshengiseke nanku umusa hayi bese simthatha simbuyisele emuva sisho sibe sitheleka asiteleka lana hawo izindlu zimbili nansi enye lapha nawo le kukhiwe ngaphandle lapha yana kulo osithole uma wakhe nodade wabo uphubani bathu lapha endlini ade eqeda ukudla nje nathi manje ulapha endlini yani kukhiwe ngaphandle hayi bathi asazi ke kodwa lapha thina bese siyabona nathi ukuthi ngahle kwenzeke kuba kukhona ukuthi abantu bakhiyele kanti amkhiyele ngaphakathi enzela ukuthi manifika ningamaphoyisa uthi hayi kukhiwa kumuntu lana hayi ngokuthi ke sidela ngokubona kuhle kaThomas ke hayi besibhodloza isivalo sesikhale ngaphakathi hayi siyamthola hayi akekho ngabuphi we mama yenza nje ke thatha natsi number noma umtshela ukuthi akaye emaphoyiseni eSt Lucia atshela amaphoyisa angifonele ukuthi ngikhona akakwenze nje lokho ngoba mengakwenzi hayi sizotholana naye akahamba lokho noma angifonele hayi shiye kanjalo sambe vele kusebusuku sibuyele emuva ngitshela informer yami hayi lo muntu osinikeze naqala akuyena igama lona osibongo sikanjena futhi lo esimfuna athi bese ngilibele ehene lo usebenzisa isibongo esifana nalwana empeleni yena ungakwabane wena umfuna ngalesi sibongo thina simazi ngalesi atayi ungakhona khona lapha la nitshengise khona ngithi mina ongibhekela yena ke ekseni ngabo 7 lungena ucingo past 6 ya ko 6 past 6 lungena ucingo lwe-informer yami nanga umngani wakho awu ubheke ekhaya awu hayi organize amaphoyisa ngiyade ngiyilalele nami ngiyifakela isikhindi sami sokuphalatha imfuku ehlami sengiyabhuduzela ngithatha imoto yimi lo yana ngigijima ngibheke khona tholeka amaphoyisa akhe amalokho bese ngithatha nomunye uzakwethu wayisanda kufika umfana omncane nje wayisanda kujoyina abaseshe buye college fike ngimthathe ka sithole namaphoyisa ke ngithi hayi lo muntu lona kuthiwa uyingozi khalili inform yathi uyingozi kabi futhi unesibhamu ake sambe mase sifika ngakhona bese nginami ngebrief amaphoyisa la ngihamba nakuthi nikade lo muntu kuthiwa uyingozi uphethe nesibhamu vele ke uyingozi chathi nalento ukuthi uphume kanjani weqe kanjani ejele nokuthi wayiboshweleni nimgade lo muntu hayi sithi sambriefana kanjalo lungena ucingo futhi inform nangu sephumile ukhuphuka ngomgwaqo khona umgwaqo akhuphuka ngawo lapha na kanje ugqoke asho ukufaka iskipa esimhlophe nejini nesiqoko esumhelana esibomvu hayi kulungile vele sifunana nomuntu esingamazi hayi bese ngithi nina laba amaphoyisa ahamba ngemoto elokhu etshengisa ukuthi ngiyamaphoyisa ngithi nina nizohamba kancane nimqhamukele ngemuva thina sizogijima siyojika ngale ngaphambili sihlangane naye hayi masijika ngale ya sehla ngomgwaqo uma sehla nje ngomgwaqo sedlula icontainer athi lo zakwethu lo mfana omncane usafika hawu mana lo muntu nangi yalaphana hawu ade silunguza
kuthi uzukuduma kwemoto lesilungu nange uvela lapha usebuyela emuva ake simise imoto sehle sigijime siyakhona simemeze amaphoyisa amane lo muntu vele siza emnyango almost 5 meters ayi futhi 5 meters la nalapha nje kuya lapha nanoloko emnyango lapha ngakuthi amameter amangaka mhlawumbe almost 5 meters amana aqhamuka athi lungu methe lungu ithi mina amaphoyisa vele ngithe ngehla lapha emotweni ngasikhokha isibhamu ngisiphethe ngesandla hayi amaphoyisa abuyele ngaphakathi wathi mase qhamuka kwesibili waqhamuka eselokho umuntu ongazivezi avele lokho wamani waveza isibhamu sasha qoqo yadubula yasidubula manje ngibuyisele memeze ngitshele nalomfana lo mfana isibhamu vele yena sisesenqulweni akusikhophela ukusanda ufika emaphoyiseni waze kwasho mina ngathi kebeze phambi udubula hayi uthathe naye isibhamu hayi dubule hayi bese siyavaleka isivalo masivaleka isivalo sliding door se contain move lokhu sivaleka masivaleka isivalo awu sisacabanga ukuthi sizokwenza njani hawu ngiyayibona ngiyawa iye ngiuwe ngilala amankeyane ngibheke phezulu inyawo zibe ngapha ngakuyena bheke phezulu mangithi ngizama ukuvuka akuvukeki hawu bese ngithola vele ngifaka isikindi uma ngithi ngiyabheka hawu ngidubulekile esatsi kancane nje kwedolo sengidubulekile akusavumane ngilale ngibheke phezulu atsivule isivalo uma sivula isivalo athi ambona ukuthi sengilele phansi hayi wayilethe inhlamvu ayalana phambi kwami enyaweni zami lapha ngishaka usuka enhlabathi ibuye izongishaya lapha esifubeni emehlweni ngilele ngibheke phezulu ngishaye nami ngilele ngidubule ngiyazizwa asisadubula isibhamu sami uma singasadubuli isibhamu sami ngicabanga ukuthi sesiphelelwe izinhlamvu bese kumemeza izwi lentombazana phakathi hayi usedubulekile kusho ukuthi yayisitshela mhlawumbe ukuthi asiyeke singabe sisaqhubeka ngesingayo ukudubula ngoba kwabona basengosini ngale ngaphakathi sedubulekile sivaleke ke manje isivalo sihambe siye sithi ngqi mathi sivaleke isivalo sisathule sengilele phansi ngiyezwe isibhamu ngaphakathi qwa hawu thuleke siphinde kwesibili qwa vela sibona ukuthi ukudubula ubhekisephi kanti uthe fika la wafika kunenye intombazane ebizofona lokho icontainer yokufonisa ufica intombazane ezofona kukhona intombazane esebenza la icontainini ngenkathi kuqala kuqhumeza ibhamu lengale kwelokho kwecounter esebenza la imani yalala ngale yacasha ileke ingapha kanye naye ileke memezile ukuthi usedubulekile kusho ukuthi isiqwashi sathi ukuthi asimo ukudubuluza balimali kusho ukuthi lenkulumo ke isizwa kanjani bayizwa sekufike umnikazi wecontainer siyacela lapha emaphoyiseni ukuthi hayi mina ke vele ngaleso sikhathi ke ngase ngithathwe ngemoto ngaphuthunyiswa kudokotela eSt Lucia sengizwa ngixoxelwa ukuthi cha kufika umnikazi wecontainer wathi ufonelwa ingane yakhe ithi ingane yakhe laba abantu kubukeka sengathi sebefile bobabili umisichaza ithi longe kathememeza ethi usedubulekile ngimuzwe esethi hawu phuthi ngiyaxolisa ungangidubuli ngenza qwa kanti ngane kusho ukuthi wabesedonsa isibhamu edina ukuthi lo utshela thina amaphoyisa ngenkinga sebhekene nayo kusho ukuthi yaphakamisa isandla inhlamvu yamane yangena la ekhwapheni yaphelela khona lapho lengane lesibili esizwa ithi qwa uyishaya yena la endlini usebonela ukuthi ayikho into angeke sakwazi ukubaleka ezethu izinhlamvu ezimbili zamshaza mnqamli lokho ithanga kwanqamuka ithambo kwase kuthi esithathu eyethu thina amaphoyisa yangena esiswini zonke lezi inhlamvu zethu zontathu ngokadokotela wayengeke afe ubulawe yini ile yakhe ayishaye ngayo elokho
ekhanda wayifaka lapha endlebeni washona. Kusho ukuthi ke emva kwalokho ke aqhubeka ke amacala ke icala ngoba babe sebegwetshwa odilika jele laba abasele laba bawu4 bagwetshwa odilika jele. Omunye wabo wayemncane impela, omunye wabo kusho ukuthi wayengenayo lokho i-birth certificate mhlawumbe eminyakeni emibili mhlawumbe ehlule ngoba lento ka 2009 mhlawumbe lokho ngithola ucingo kufona abasejele qala kabusha. Uyamazi noSiphecele ngani uthi wawuphenye icase yangithi awubaningi abantu mina ngazi lokho loyo hayi sicela ukuthi ukhulume naye bese yachaza angibotshela ukuthi nokuthi bese ngiyamkhumbula manje hayi mana nginikeza amalokho i-social worker la khona lokho i-social worker lithi cha sifuna ukumthathela ilokho ipasi ufuna ukumthathisa ipasi inkinga akazi ukuthi wasalwaneni kanjani usethi ke yena kunencwadi eyenziwa udokotela eyiqala iminyaka yakhe enkantolo bathi icala li serious kakhulu eHigh Court bathi bacela ukuthi ngimuse eChief Albert Lithulu kunochwepheshe khona bayomloko bayenza ke incwadi zabo bafika bamhlola bamthola ukuthi babuka ukuthi uneminyaka emingaka basebenza le ncwadi manje ufuna leyo ncwadi ukuze akwazi ukuyothathani ipasi. Uyabona ke Nongalo 2009 lo muntu ngithi ngicabanga ukuthi mhlambe 2 years back engifonela sephakathi namanje iloyro ke udaba lwami olumaqondana nalelo khulena cha lona ngajabula ngoba bawuthola udilika jele bobani manake ngifuna kahle kancane siyele emuva. Uyakhumbula ngesikhathi umuntu wevoucher uyakhumbula into athi ubizele ivoucher yebo ungene lapha usucuphile ucingo mawungena mayivele wasuyayifonela ngifuna ukwazi uyifonelelani. Ngiyifonelela ukuthi le number yakhe makazi ukuthi kwayena vele besize siqonde yena ngqo futhi ngiyifonelela ukwenzani ngoba simazi ukum-identifya ukuthi ngabe lo muntu uyena ngempela yini lo esimfunayo. Uvala le loophole kammeli wakhe mayingathi umbone kanjani. Nakho lokho mhlawumbe kungahle kwenzeke nanokuthi baningi esitolo vele kwakufanele zisebenzi sitshela ukuthi uyasebenza lapha yana mhlawumbe kuzoqhamuka omunye as a representing njengaye bese ngizoloku ngicina ngilokho umuntu wrong manje ngifuna ukuthola le phone ngiyithole kuyena futhi nami enkantolo ukuze ngibe sesimene esikahle ukuthi uyithole kanjani ifoni yakhe ngiyithole kuye. Kuleli cala uyakhumbula usomkhumbula umshushise nanisebenza naye nasebenza kanjani? Advocate uPaver inkalakade akhona amaningi amanye ama cases engawasebenza nayo advocate uPaver. Ijudge mangicabanga ijudge angisazi noma kwakuthiwa uCampbell angisazi nokuthi ubani sangisakhumbula ijudge ngoba babe babili bengamajaji belamana. Kwenye nje case lelo judge njengoba ngisho ngithi uPaver wayivamise ukusebenzisana nalo lelo judge lelo. Kwenye icase engayenza ngaxhuma amasini indawo zenhlekelele ezo3 bafika barobha la kuyilokho ngizothini le tuck shop kanti umnikazi we tuck shop hamba ngewheelchair. Umnikazi welokho tuck shop umnikazi we tuck shop kusho ukuthi bamthathela isibhamu sakhe base bedlula baya kwelinye ijoint lokho eliphakathi ehlathini edukuduku phakathi ehlathini lelo joint bayobamba isalukazi nekhehla khona enye nje case leyo
walokho ngiqonda ukuthi le content ngifuna ukuyiveza kuleyo case leyo ke mabefika lapha yana bafika babhodloza bathi abavule ngenkani eminyango sekusebusuku uma ikhehla livula bese lima ngapha eceleni komnyango wathi uyangena omunye anti liphethe ucelemba la uthele ekhanda wahlehla wayiwawa lapha babona ukuthi awu kanti kuyaliwa lana laphuma ikhehla labaleka njengoba lalinjalo lifike linjalo esweni labaleka kwasho kwakunonyesi labaleka ke ikhehla lemalibaleka baqala kubadubula ulazela ungena ehlathini isarikazi sasala saphuma sajika ngendlu sabaleka sangena ehlathini ngemuva basuka lapho kusho ukuthi ke sengibona ngane bona ngokuthi ke sebabese besuka lapho baya kuphi baya eKhula village manje ke mabe eKhula village babehamba ngenhloso yokuyofuna imoto ezothatha lo mngani wabo osegawuliwe babe uthatha yena mabefika lapha nabafica umunye uthisha bayikhathelele babuya kade kune graduation party lapha Ongoye bakhathele hey khiphi imoto ilokho sikiyesa moto ayi bagcine bedubula uma bedubula ulo unkosikazi ulelo khathele indoda ithi mizi ukuthi bayadubula imali emkhahlele unkosikazi phushe ngonyawo zayo wangale yana naye bisiyiwa lapha ngoba ukuthi uzodubuleka mephezulu embhedeni igcine bona awunanto kunelanjana elikhanya lapha yana mani thatha isibhamu sayo shaye lapha hayi umsekhala babaleke ke kusho ukuthi ke hayi angiyeke ngiyoxoxa ngolunye usuku angiyeke hayi kodwa awusithi bazosithethisa labo bantu bazosithethisa hayi ke kusho ukuthi ke uma sengifika lapha yana sesiloku la okulokhu khona ngoba wadubuleka nokulona indoda lena yes kodwa kungasho lutho mase sifika lapha na ke isini esithathu ke le yes ngoba yokuqala la untshontshe khona esibhame tuck shop lapha na ejointini kwamkhulu bese kuzoba yileke sizofuna imoto uma sesilokhu ke sesifika la ayisiyaphenya lana mase siyabona ama empty cartridges akhahlelwe lesi sibhamu isibhamu esithathwe kuphi elokhu etuck shop ngokubuka kwethu ngoba sizazokuhambisa phela sekuse ballistic ngokubuka kwethu isibhamu esodwa lesi nakwamkhulu ilesi sibhamu esitshontshe lapha lesi sibhamu esikhahlela ama cartridge lapha kwamkhulu ilesi sibhamu esidubule lapha wathisha manje kusho ukuthi ke emva kwalokho ke sihambe siyofuna ke nomkhulu usifuna ikhehla ukuthi baphi sesibuye ekseni athola masilandela unaka amachaphazelo egazi ahambile ulimalile omkhulu siyamfica umkhulu lele ngobuso lapha na siyayibandela washayeka umkhulu kusho ukuthi ke ngobuchwepheshe bethu ke sesithatha negazi elingasendlini sithathe naleli gazi elichonsela ibaleka umkhulu silidonse nakuyena umkhulu igazi sithumele kuphike eforensic ePitoli ukuthi abasitholela ukuthi leli gazi elingasendlini elikabani leli ke beligijima la igcekeni elikabani base besho bethi leli elikamkhulu ngoba sithathile ama samples komkhulu bafe bathi likamkhulu leli alaziwa hayi basigcinele lona ngiqale ke manje ngiphenye ngoba balimele laba bantu hawu isibhamu lesiyana sikathisha esikhulu sisebenze ilezi ibhamu okuthiwa yi65 bhaka inhlamvu zakhona cishe zibe ngangesithupha inhlamvu ezinkulu kodwa siyipistol akuyona irevolver ayi hambe mphenye ngiye kwahlabisa ayakho umuntu ongenile la shone engwelizana mangifika engwelizana hawu nampa abantu abayi2 abangenela isibhedlela hawu laba abayi2 bayibhalisile laba ngosiphecele ngana siphecele ngana ngethule ngithi hayi
balele. Yathola lo ugawulekile ekhanda. Yathola lo udubulekile engalweni. Bese bethi laba owayidubulekela ihlombe bethi onesi bakhiphe inhlamvu inhlamvu sebeyifaka ebhodlelaneni mangithi hawu inhlamvu enkulu isingitshela ukuthi ishaywe lesa sibhamu sikathisha cha ngithole kahle lo ulinkwa inhlamvu yesibhamu sikathisha lo uzolinkwa ucelemba linkwa ucelemba lo hayi bese ngiyalokho ke lapho ngithole bese kutholakala ukuthi icala bavula icala bathi bahlaselwe elokhu bahlaselwe bese lokho besenseleni bavula icase enseleni esiphenywa ngamaphoyisa asempangeni bathi bona bahlala lapha na kusho ukuthi bavula bebekade bebuya kwelinye lamaplaza lapha bebeyiphusela khona bahlaselwa ngabantu babadubula babagenca hambe ngiyothatha leli docket mkulapha abasempangeni buyisaneni lapha leli docket ngizoliphenya mina ngilihlanganise naleli lami thathe ke leli docket ke ngihambe ngiorganize amaguards bakadeni sisho sibahlaba ngozankonzo sibakhongela embhedeni elokho embhedeni nasesibhedlela bakadeni ababagadeka hayi uma sebephuma bafone bethi hayi sephumile lona hambe sambe simlande buye awungitshela ndoda uthena nanhlaselweni iqhamuke lokho eplazini akungithatha uyongitshengisa lelo plaza uphinde ungitshengise nalapha enihlaselelwe khona ayifike imemthumeni lapho nebala ke angithathe angikhiphele ngaphandle kwelokhu athi nakho ngithi hayi ngibhalise bese ngibhalisa abantu abaseduze nendawo khona isibhameni ke nasizwa siqhuma lapha athe akusibhamu thina sake sesizwa lapha ibhamu sagcina ngekhathi sodlame ayikhona ukuthi mina hayi ke kulungileke hayi ngimthathe ngibuyele naye ke lokho police station kuthi tuku ngitshela ukuthi hayi no kwenzeka kanje uyilalelisise kahle ke lena nabalandeli bakho ngithatha imoto ngisayophenya ngithi ngiya la konseleni ngiyoqhubeka mphenya lolu daba hlangana mangeqa nje imfolosi suke eMtuba sihlangane nemoto yamaphoyisa even hayi angingabi nandaba ke mina yimi lo ngihambela impilo mangakahambi nabangela ingakanani angifonela amaphoyisa epolice station eMtuba hayibo naka amaphoyisa asempangeni alethe umuntu wakho bathi usephumile esibhedlela balethena awu ngiyabonga ngijike ngiye khona ngiyafika uyena ngicela amanye amaphoyisa khona amaphoyisa okuthiwa iPUC Prevention of Crime akwa uniform cele wona thatha hamba ngelokho ngeventure thathani lona nise naye ngifuna ukuyongibheka lokho empanga elokho khona enza ukuphenya enseleni mina ngizohamba ngeyami imoto ngoba ngifuna ukwehlula futhi ngiye empangeni ake bese ulapha ke kulamaphoyisa ayisabe size sifike lokho empange elokho enseleni mathuke enseleni lephi +1 lokho hlasela nalokho naye nendawo nahlaselwa kuyona hey amanasuke azonke lo ungisengale kwelokushi lo azongikhomba ngapha kwelokushi zamane zaphambana izinto sengithi ke mina uthena loya wena owazi wayivakashele wena adayi uqinisile ngoba wena uyasebenza ladayi uqinisile hamba ungitshengisa la uhlala khona hayi sahamba nongalo sifuna lapho athi hayi kwenza ukuthi sihamba ngemoto kungcono uma sihamba ngeenyawo asehle seyishiya imoto sambe safuna wazi wathi esuka nje wamane wakhomba eminye emqasho wathi ngihlala lapha hayi singene khona masingena hayi umqasho omningi masingena khona ngithi iphi indlu ohlala kuyona sela ngaphandle sisini athi ileya ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi yini nani esizoyithola lapha ngaphakathi sisela ngaphandle ngibe ngibhala phansi asho hayi isiqoqeqana sombhedo obhedayo okuyitafula lokuyikhandela bese uba ngokungamabhodo nje okudala neprimer stove okulokhu lapha yani bese ngithi okay bese ngathi mkadeni ngifuna umnikazi womqasho qhamuka umama uyamazi lo athi umama ngimasi umazi ngithi ungani uthi uqashe la athi umama uqashephi
uhlala kiphi indlu akhombe yona leya athi lo mama lapha nasekuneminyaka ngathi noma eminyakeni emine yini ukuqashe umfana wakwaSibanibani oshayela amatekisi uhlala nentombi yakhe lapha yana hayi sibe sihamba ke ngithi ake siye khona ndoda fika siyanqonqoza awukuphuma intombazana ubani wena ngoSibanibani wakwaSibanibani lana ayikuqashe isoka lami wena ufike nini awu mhlawumbe sengenazo izinyanga ezintathu ngila ngingakabuyeli ekhaya awu unenyanga ezintathu hleli la awuvule ngifuna ukungena lapha ngaphakathi nangu lona uthi uhlala lana hayi angimasi lona bese ngena ngaphakathi mathi fika ngaphakathi hey yilokho umkhukho umqasho lo qashe khona awu iclass double bed kuhle fridge stove yonke into ngithi mina uphi umhlahlavu wombhede la uphi lo mhlahlavu wakho wombhede namabhodo akapetayo nempahla zakho othe ugqoka amaloko amadantsane aphi lapha akuthi ngqe ngibe mbhalisa ke lo ntombazane futhi uhlala lapha nesoka lakhe yena senesikhathi esingakisoka lineminyaka emini lihlala la ayiqede thathe ngimthatheni nihambe naye mina bese ngiqhubeka ngiye empangeni khona la ngifuna ukuya khona yes ngaleli judge sengikhohle ukuthi wakubani leli judge man no advocate upay for hayi bese ngiyalokhu bamthathe babuyele naye emuva enkantolo sekusha icala lapha enkantolo athi lo wayedubulekile nokungiyena olethwe ngamaphoyisa asempangeni yes amanathi nje nommeli wakhe bathi uthi lo wena uwamesabisa wamthatha kunomfula lapha enseleni wamthatha wena wayomlengisa ukuthi uzomphosa uthi akavuma icala wathi uzomphosa lokho emfuleni engonyeni uloyami lokhu lena ulokhu ugcwelisa ingwenya nakho cha kuhlwe mini kumina angisakhumbuli ukuthi uthi wena wathi umlandile empangeni sibhedlela eNgwelizane wabe usungena naye enseleni wafuna ukumfaka esingwenyeni kwasho ukuthi sengithi angisayikhumbuli lento ukuthi kwenza kanjani athi angithi wayilandwe uwe wafuna ukumfaka lokho ingihile lento lena kusho ukuthi ingihila lento vele inkantolo isizovala sekuya ko4 hileke ke ngabe ngisazi ukuthi ngizothini ayikusho ukuthi ivala inkantolo selizoqhubeka ngakusasa icase yes engihluphe lento ukuthi yini indaba hayi thatha idocket hambe nedocket bheke ngelibheke ngithole la khona lokho kuthiwa i-investigation diary idocket lihlukene kathathu idocket lihlukene kathathu khona lofika uligoqo lithi liphinde ligoqeke part nendawo bese ligoqeke isite leli bese kukhona ke la amaphoyisa la obhala khona yonke into oyenzile nalapho omaka khona istatement sokuqala sisibiza ngo-A1 naso ubuthi uyasimaka nakuthi A1 uma kukhona mhlawumbe uthole into ethile uzoba u-A2 leyo nto leyo ibhala istatement esinye osithola sofakazi o-A3 konke ukubhala ngapha nanokuthi ke nje ke uma uphenye ecala uthi ngiyile endaweni ewukuthi kufanele ukuze phela abone nomphathi wakho umehlola umsebenzi amadocket ukuthi ubuyile kukhona ke into eyenziwa ngabanye obosakwethu engethemba ukuthi isenseka namanje aqamba mangathi uyile endaweni ewukuthi abhale ukuthi ngiyile endaweni ukuthi angimtholanga ulona ufakazi avale wenzelani ngoba nakubona ukuthi kuzoba ne-inspection avale nabavila phayo nje abhale ukuthi ngiyile endaweni ukuthi abanye ngabhala impela lizavala icala ethi ngiyile akatholakali asubmit istatement sakhe ayilo angimtholi lona ashabe livalwe idocket livalwa yini ulivala ngamanga ubhale kwi-diary mina sengisesikhundleni sala amaphoyisa engishilo ngathi ama-officer ngangibatshela ukuthi
lalela ke uma uhambile wayofuna noma ufakazi noma wayofuna noma umuntu oyisuspect omfunayo fika phela kubo wakhe uma engekho kubo kungekho umuntu futhi kubo iya kwamakhelwane uma kukhona umuntu mhlawumbe uthola udadewabo noma umfowabo mfune phela igama lakhe nesibongo lo mfowabo okhuluma naye umtholile ufune nane cellphone number yakhe uyibhale la ukuthi ngiyile lapha ngithole umfowabo uthe naye akekho lona nansi cellphone number yakhe lokho kuzokwenza ukuthi mina ngihlele eoffice uma ngimfonela confirm athi hayi lifikile iphoyisa uma ufika kungekho umuntu egcekeni kwalomuntu obuzo umfuna iya kwamakhelwane hey niyamazi ubani walapha hawu uphi hayi uvuke ekseni wahamba uthe usaye edolobheni usiyayibhala ke lonto ukuthi uvuke ekseni wahamba uye edolobheni ukhulume nobani ngikhulume no Cynthia Mhlongo cellphone number nansi umakhelwana wakhe investigation diary kusho ukuthi yonke into oyenzayo ibhale laphana akuyiko ukuthi uzobhala kuphela izinto ozicorresponda ngapha ukuthi ku A clip ngifaka ukuthi ku B clip ngifaka ukuthi cha bhala nokuthi wenzeni wena ngehlahla yangikhumbuza lento ngangiyibhalile idiary ukuthi lo ulethwe ngamaphoyisa asempangeni akhumbula ke yimi lo yana ke sengiyofuna manje amaphepha azongifakazela kukhona into lapha na uma uthatha isiboshwa ku point A usisa ku point B uyibhala in duplicate kuthiwa ibody receipt body receipt ubhale lapha bose uyavala mazi intathe iboshwa ubhala bose uyayivala leyo nto lokuze ungaedelwa abanye abantu la ungabazi lokhu ngokuthi wayedwa ke nababe bhalele bavala bese kuthi ezantsi ukubhale khona la kubhala khona inamba yabantu escota umhambisayo ubhale futhi nalapha ubuso uyasayina kusayine lawyer se church office la suka khona kwa sayine nawe usayine njengomuntu escotayo selizofika ke ngapha kwa B sebememukela basayine futhi nabo ukuthi bamemukele lo muntu lona bese besala necopy yabo wena uhambe necopy yakho ubuyele nayo emuva la usuka khona kwa A ukuze lapha kwa A kwaze ukuthi lo muntu wayekade egcinelana wathatha usibani bani wayendaweni ukuthi wamfikisa kamlahlanga endleleni wamloko ake ngithole lokhu leyo phinde kutholakala nelokhu neOB khona ku-occurrence book ubhaliwe lapha ukuthi ulethwe ngamaphoyisa akwambonambi asempangeni lo muntu lona osibanibani nosibanibani manje ngithathe le OB ngithathe le body receipt ngiye kulona kumshushisi mangifika lapha na kumshushisi umshushisi isolo ukukhulumeke kanje athi thi mina cha bese ngilibele nakho nansi OB nansi lokhu ibody receipt yakhe akalethwanga yimi angimlandanga mina engwelisana walethwa ngamaphoyisa asempangeni njengoba ethe lona mina ngamlanda ngathi ngiyodlula ngiyomlokhu lapha yana angazi wafika namaphoyisa asempangeni uma esefika namaphoyisa asempangeni mina mase ngimthatha ngithi akayongitshengisa lapha nalapha abantu badutshulelwe khona akathathwanga yimi wathathwa ngobani inanka amaphoyisa akwa POC mina ngangihamba ngeyami imoto encane ngingedwa ngoba ngangisodlula ngiye empangeni akakazangene emotweni kumbe uma kuyikuthi ke yena ukhala ngokuthi walengiselele kusho ukuthi walengiselela amaphoyisa kodwa engikwaziyo ngabuya mina ngeza eChurch office ngoba ngangiqale khona eChurch office lasenselini ukuthi ngizibike ukuthi ngilapha ngihamba ngecase kanjena sisafuna ukuyophenya nalo umuntu asitshengisa izindawo ezithile futhi ke sesibuya ngabuya ngaphinda ngayenza iOB ukuthi sengiphumile endaweni yenu bengikade ngiyofuna ukuthi nokuthi kodwa kubukeka lento lena ebengade ngiyoyibheka ingathi ithanda ukungahlangani buyisele bamthatha babuyela naye emuva angase mina ngibuye ngiphinde ngimkhiphe itoksini ngihambe naye mase fika lapha na advocate uphaver amahlombe asephezulu uthi hayi uyakhumbula ukuthi wena kuthiwe kwathiwa lokho izolo na ngithi mina iyebo njengamanje yini oyensile hayi ngibese ngikhumbula ngathatha idocket la selengikhumbula ukuthi i-investigation diary wafika kanjani lo muntu wafika kanjani
bese ngikhipha izincwadi ke lena iOB kanye neloko nebhoti receipt ngubeka la asukuma object ummeli wakhe athi ummeli wakhe wena uqamba amanga uyazi ngoqamba amanga enkantolo ukuthi umuntu uzoboshwa ukuthi umuntu uyaboshwa uqamba amanga wena kusho ukuthi sizobukholwa kanjani lobu bufakazi bakho manje lithi ijaji lapha lithi akuyona itest yokuhlola umqondo womuntu ukuthi ukhumbula kangakanani sila ngama facts ngamaqiniso ukuthi yini ephambi kwethu nakho sekulethile siyakwemukela ke thina akamlaza azazathatha ahambe nalo muntu hayi ke nabo ke bathola odilika jele yo ama cases nje lana ngathi kwalo maningi njoba ngisho ukuthi ngisebenze 26 ngumseshi hayi cha baba awuphinde la uthi uma uzongena kwi-jurisdiction eyenye police station umseshi ufika ureport e-police station uthi sengifikile ngizokwenza ukuthi nokuthi uma usuphuma futhi uphinde futhi uyoreport sengihambile impela kumlokho wakho inqubo yakhona standing order ukuthi zibike ukuthi ufikile endaweni ungafika kodwa futhi uzibike ukuthi ufikile endaweni yes ungabiki ukuthi uzokwenzani ngoba kukhona abantu awazi kukhona abanye abazoba mhlawumbe sebe bethiphisa lapha awuswa ke ukuthi hayi nangi lona usolana uthi kanje uyabona uyafika nje uzibike ukuthi ukhona endaweni ngoba kunokwenzeka ukuthi ufike kube nento eyenzakala ngale yana uzoba nenkingi ukuthi kuthe kuzokwenzeka lento ubukade ungabikanga lapha epolice station kule police station noma kube khona nje ukuthi abantu bethi sihlaselwe abantu abayibise ngamaphoyisa ekugcineni utholakala ukuthi wena wawukhona lapha yana ngisho noma ungathi hayi mina ngihlangene naleyo nto leyo bethi wawungabiki ngani manje kusho ukuthi ngene indlela usiyayidefenda ukuthi akuwena manje kuyaphoqa ukuthi uzibike uma ufika endaweni uzokwenza umsebenzi kuleyo police station yalapho before sivale lezi yansizwa leza ugcine kuleli yacala lelo kwabula khona umama omlungu kunalo yamkhulu loyo lezi yansizwa leza bekade zo5 wagweba 4 odilika jele lo wagcina eyibulali lapha ekhontenini enze nomunye umonakalo umkhulu mawuthi uyabheka umkhulu yakhumula wayenongabazana yini wayithuke kakhulu ngiyabonga ukuthi ungibuyisele lapho ngiyabonga umkhulu lona kukhona lapho wabe seyasuka eMonzi wawuhlala kwenye estate Hillcrest wawuhlala kwenye estate lapha na eHillcrest umkhulu mesehleli lapha eHillcrest umkhulu kwake kwaba khona lapha engake ngathi ngithi ngiyakuyena saxoxa savumelana ngamuzwa ukuthi akathanda umkhulu uthi mfela kunalokho ecomplain ukuthi ngizomkhumbuza izinto esilokho esehlulile kuzona ezilhlungu futhi angizukwazi ngisho sengimtshela ukuthi sengibabophile abantu athi unaliphi iqiniso lokuthi laba bantu othi babophile ibona wawungekho lapha kwenzeka lento kwamina ngisho ngabathathu babekelana ngizofakaza kanjani ukuthi ibona laba bantu ngathi mina kuyekele kuthina lokho kuyekele enkantolo ukuyekele kumina umphenyi wecala ngiyeza lapho ngifuna ukuzokubona khona into okufanele ukuthi siyenze nawe okufanele ukuthi lokho thatha imoto ngasuka eMtoba ade ngixoxa naye ngayisolo ngathatha imoto ngaye lokho mangifika lapha na elokho mangimtshela ukuthi sengela eThekwini hayi umkhulu ada angeke sikuvulele vele ilokho yabe estate ya controlwa lapha wathi hayi ngeke sikufulela ilento lene ingilokho ngiphatha kabi ayi abasathe ngizama ukumconvince umkhulu athi umkhulu ngisho noma abe kuthiwa labo bantu labo ubabophila ngazi ukuthi labo bantu nokwenza kubopha abantu abarong nami bese ngena khona lapho ukuthi ngaba ingxenye yokubotshwa abantu abarong hayi ngeke ayi ngijike ngibuyele nyotshela umphathi wabaseshi kwaSulu Natal ophethe abaseshi bonke kwaSulu Natal inenkinga lana kuno case kanje kwasho ukuthi vele babeyazi ngani vele phela le case ndeze awuzwa ke ndeze ngenza amalokho ama report yebo
hayi athi qhubeka wena necase ubone ukuthi wenze njani sizoyibona lento thatha ucingo amfonele amtshela ukuthi ngogeneral lo uNgcobo ngiphethe abaseshi kwaZulu Natal lo usuka kude kakhulu seyisebenzile icase yakho sathola icomplaint isuka ivela ngisho na ku Chief Justice manje le case lena siyayireporta ngisho kuyilokhu yaseNgilandi kwi-embassy yaseNgilandi ngalo ndlela sicela ukuthi usisize ulokhu athi hayi kulungela kobuya ngosuku olukuthi just imagine ngibuyele emuva sengela eThekwini ngibuyele emuva ngibuyele ngalolu suku ngimkhumbuza ukuthi nizofika kade ayike inkinga ngifika hayi nebandla ngathi ngifika nje lapha egate babemfonela bemtshela ukuthi akunephoyisa 1 2 3 wathi hayi mngeniseni nemiyalelo ukuthi uzothola lapha bangimane bangi-escort bathi bawongifikisa khona sahlala awusaphuza ikofi ngamtshela yonke ke into eyenzakele nanokuthi ke egcineni kuzofanele ukuthi azofakaza enkantolo wayesethi ngezwe kuthiwa walokho wadubuleka ngiselena khona leli phepha okuthiwa iZululand Observer lwaphuma lolu daba lokufaka lomlungu waze waphuma nakho ukuthi ngadubuleka wathi ngafunda lapho ukuthi wadubuleka wathi yazi angazi ukuthi yini engakwenzela yona hayi angazi ukuthi yini engahle ngikwenzele yona ngendlela walokhu ngatsho hayi bongeke hayi ngathi sengibuyela ke lokho ke sengiyomnikeza amasuphino ukuthi abuye ezenkantolo azofakaza hayi wafika nempela enkantolo wafakaza nje kahle kodwa ukufakaza kwakhe ufakaza lento velo wayengababonanga kwakuyikho nje ukuqinisekisa ukuthi bangeniselwe izigebengu kwakanje kanjena wajabula ukuthi egcinene khona ulwenzile ulokhu ubulungiswa ngiyajabula kodwa esasho khona ukuthi kuyoba kuhle uma kuyibona ngempela amtshela mina ukuthi hayi yonke into njengoba inkantolo ilokhu nje hayi egcinene sebegwetshiwe amazisa futhi ukuthi hayi ama case yakhe siphelile ukugwetshiwe kanje bagwetshiwe kanje abantu bakhe wayesethi hayi okay kuleya kukhona into ebengifuna ukuyilokho kuyisho kule case le yama sina mathathu la kwantshontsha khona isibhamu kwalokho dark shop konke emqoke bengifuna ukuyisho lapho ke kusho ukuthi ngilandela ama fingerprint expert azongenzela ke ngathi ngifuna lelokho isini beyihlanganise beyisusa lapha ngoba ngiyakholwa ukuthi iyinto eyodwa bayisusa lapha wa dark shop ejointini kwathisha lapha yana bayihlanganisa ya into yabuya iballistic report yamanazosh ballistic report ukuthi isibhamu esisebenze esitshontshwe lapha ya kwa dark shop yisesidubula umkhulu yiso futhi esidubule kwathisha inhlamvu etholakala kulo ehlombe edutshulwe isibhamu sikathisha igazi elitholakale lapha ngaduze komnyango wendlu kaMkhulu igazi lika lo owagenqwa ngocelemba jaji lamane lakhipha ireport lapha la ngendlela elancoma ngalathi ngiyaqala ade wasangisebenza amacala ukuthi kube khona iphoyisa elihlanganisa amasina amathathu abe yinto eyodwa afuna nokwazi ukuthi yama distances mangakanani fortunately laba bama fingerprint expert babeshila ukusuka la uya kuphi i-distance engaka usuka la uya kuphi i-distance engaka wazohlanganisa la ncoma nje ijaji lathi ayi aqala ukuthi ukulokho nganginawo lokhu leyo ngoba ngabe sengiyinikezwa lona advocate uPaver ngangingekho ngenkathi ukukhuluma ijaji kanjeni wathi hey wena ijaji endlela elikhulume ngayo cela ukwenzela ikhophi uyithatha bayinikeza izikhulu zakho bayifake efayilini thatha nempela ngabamba banikeza lokhu leyo mhlawumbe ikhona efayilini angazi lapho nje ngathulelwa khona isiqoko ijaji Africa my continent nazo ingwefu comment section eyeni comment section isho nibuze yonke into ukhona uavailable manithi akabuye kwi-hot seat siyambuyisa kwi-hot seat ma nifuna ukwenza imibuzo nibuze yonke imibuzo nathi siyoyidrafta bese ke zophendula leyo mbuzo besithi nje kuyingwefu Justice Corner
ezinye zezinto esuke singazazi thina sazi lokho okuncane lapha sekushiwe enkantolo ukuthi abathola udilika jele asiwazi umsebenzi osukwenziwe lapha ngemuva asikwazi ubuciko nobuchwephesha obusuke kwenziwe lapha ngemuva ngiyacabanga ukuthi sodla amaningi esakene siyabonga kakhulu baba Magubane asethembe ukuthi ke abantu bazoyithokozela le futhi bazositshena kwi comment section ukuthi bafunani kuwena njengoba ubayikile nje indaba kaMadlanga commission ukuthi ke ezinye zezinto zonke lezi ingwevu mazingahlanganisa ubuchwephesha bazo zipackage mhlawumbe documents zithi cha thina sibuka ukuthi uhulumeni singalekelela kanje emaphoyiseni amasha thina singabadala ukuthi ke senze umsebenzi ube ongcono senze South Africa ibe engcono kunale esikuyona. I thank you.